Već sam ti jednom rekao, neću ponavljati, šta biš ti da su ti neke situacije ko što su meni, da ti se dešavaju. Brate, ti bi digo, što je i dobro u jednu ruku, tako treba biti za sebe, takav treba biti. Ne treba prezat. Evo kako bi ja za dijete. Žena mi je odvukla dijete. Na primjer, evo, Alma mi rastao se s Almom, otišao Alma na... Ja, lako tako reći, dajmo. Znači, pa bi Boga. Za tuđe dijete, neki ide pa... Svoj govorim. Da, jesi lučar. Pa ne patiš ti, a što najgore ne patiš ti, pati ti dijete, čovječe. Lako za tebe, lako za mene, lako za bilo koga, ja mislim, nije to priča za to. Ja volim ženu ko Boga, čovječe. Sada mi kaže, ne volim te. Ti imaš mozak, imaš škole što razmišljaju ti fanatici, ti lud. Ne, brate, evo sada mi žena kaže, nisi onda živi. Nije živo, čovječe, ljudi prezentiraju da nešto djeca, ovo ono, vamo, tamo, sve drugo im bitnije osim djeca, daj, nemoj zagovarati. Kakvi su to ja kad te stvari čujem, ja kad vidim neko kad mi počne nešto pričati, ovo ono meni pozli, pa ja sam okružen ljudima koji su majke, ljudima koji su očevi, koji su ovo, koji su ono, ja prvi nisam idealan, da nema. Ljudi se sprdaju po društvenim mrežama ovdje, ondje letaju, piju, sprdaju se, šta ne rade, liječe neke svoje komplekse, vrane im popile mozak i ne znaju šta rade. I opet trebaš, kojiš, trebaju u tim situacijama čovjek biti ono racionalan i reći ajde sad, najlakše je napraviti kataklizmu. Napraviti gluposti sebi i drugome i svakome, to će se opet utjecat će na nekoga. Možda su ta vremena ludila. Ludilo možeš ti s kim možeš, znaš. Ja mogu uzet ludilo da mi dođe, sad evo ti primjer, ti kažem s Aleksandrom imam problem. Šta ja mogu s njom ko sa ženom, ne mogu ništa, kad ne ništa ne napravim, oni naprave da sam nešto napravim. A mogu da mi dođe, nek mi dođe njen momak, nek mi dođe njen čača, neko ovo ono, nek me nazove, nek mi dođe tu ispred kuće, onda mogu svašta, znaš. Ko što možemo ja i ti sad svašta. Evo sad kad dođe dijete, ja ću ga snimat kad dođe, pa ću poslati ja snimat, kad dođe s polja. Kad dođe ovdje, malo je sad obiku, kad dođe sad ovdje, kad dođe, pa onaj mi rekao da nemam para, onaj mi šprda, onaj mi izaziva, ne mogu proći jelaho, ne mogu doći u kafić pod je... Znači nije mi svejedno čovječe. Mogu ja reći da mi izjavio da nemam para u Turskoj. I on sad kad odiš otišao na more, dijete se udara do s njima, svađa se, brate. Znate, problem su mi ozbiljan napravila fibula. Ozbiljan su mi problem, napravili su mi sranje i to veliko su mi sranje napravili. I opet imaš ljudi, Aljo, koji će vjerovati u ovu ili onu priču. Ti si toliko bio kontradiktoran i to je toliko kužiš ko god imao. Nego nešto je problem, ljudi danas, mi onako koristimo niti, ne znam, 15-20% mozga, ali ljudi tu koji gledaju nas i na Balkanu, čast izuzecima koriste 1 do 2%. Pa nisu srećom polovili ono što si ti pričao. Ti u jednoj rečenici kažeš nemaš 150.000 eura na računu, a u idućoj rečenici kažeš da nemaš banki kod sebe. Kad su me istirao da sam govorio da imam. A što me nisu pomogli? Nisu ljudskosti imali, zato će sve to na sudu će to isplatiti. Pogledaj opet koliko si kontradiktoran, da ti sad kažem, da ti još ukažem jednu tvoju kontradiktornost. Ti kažeš, radi mi se o porodici, ovo ono. Da. Sin ti ima koliko, 17 godina? 16 godina. Zato što su ti sina izbacili iz hotela, jer si ti po hotelu pljuvo drvlje i kamenje i ne znam ti ja šta radio i rekli su ti napustite hotel, nudili su ti na veze, nisi pristana. A kad se radi o tuđem djetetu od 15 mjeseci, onda kažeš, ma daj briga te, pusti, ajde vidit ćeš, lako ćeš ovo ono, drž na tegni, ma daj pusti dijete, pa lako vidit dijete za 15 godina, dijete će samo ovo. Znači, upravo si nekim stvarima. Znaš ono, nerealni ste ljudi, nerealni ste, dođeš, sjediš s nekim s kim ja imam dijete i radite seljačiju, prolivate šampanjce ko neki što je s lukom? Ko neki nadobudni klinci, proljevate šampanjce, sprdate se, kužiš, glumite neke multimilijardere, serete, jedete govna, a s druge strane kukate da dobijete jedan vatromet tu na ovome ili da nemate para. Čekaj, glumite multimilijardere, ovo ono, dok
neko se bori da vidi samo svoje dijete dok mu dijete čuvaju neki lijevi ljudi, glumite neke mafijaše i kriminalce, ovdje ste svi zajedno, totalno niste M od mafijaša, M od mangupa i K od kriminalca, nego ste teške lupine i onda ali to kad je za tuđe dijete, to vam je kao super i zanimljivo, dok neko ne može da spava jer ne može da vidi svoje dijete preko videokamere, zato što ako bude urgiro, razumiješ, vi ćete svi zajedno, i kriminalci, i kriminalke, i majke, se uputiti u policiju i namjestiti nekome muriju. Razumiješ, ko što ste mi namještali ovdje javno i to. Ali kad se radi o vašoj djeci od 16 godina ili o vašim ženama od 40 godina, onda je kuku lele mati moja mila. Ja ti ne mogu duže biti na TikToku od sat vremena, jer ja ti nepravdu ne trpim, ja ti kontradiktornost ne trpim, ja ti glupost ne trpim. I ja bi progovorio na guzicu. I ja onda moram bježati s TikToka, društvenih mreža, lovit se pozitive, obitelji, prijatelja, familije, nekih zdravih, razumiješ, stvari, da ne bi, da bi izbjegavao taj hinjaluk, razumiješ, i to je to, da ne bi to slušao.